पण काय करना करता मिटिंगा केले फोन केलो की येवंक जावचें ना म्हणून पूण ते दिसा देरेपेंत एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आसा एक तो संजय बर्दे म्हणून ओके ही बिलोंग टू सम पार्टी ते खबर ना म्हाका पूण तो देरेपांत आयलो आनी नाकल्ले ताणें व्हायरल केल्लें आसा म्हज्या बद्दल आनी मायकलाचें नांव म्हणून घेतलेलें आसा की आमी फुकोरतात म्हणून पूण तुमकां सांगूंक हें म्हजें तेन्ना नोंदय केलें म्हजें कंप्लेन आयलें पळय 2017 आनी इमिजिएटली तलाटीक इन्फॉर्म केलें पंचायतीक इन्फॉर्म केलें एंड इन्स्पेक्शन वॉज कॅरीड आउट इमिजिएटली एंड इवन पुलीस आसले इवन आय थिंक वॉर्ड मेंबर वॉज हियर एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम एंड ते सगळे लेबरांक पासून धरून पुलिसान तांकां व्हेल्ले पुलीस स्टेशनाचेर एंड इमिजिएटली तलाटी फायल रिपोर्ट एंड इट वॉज फॉरवर्डेड विथ अ चेकलिस्ट एंड फॉरवर्डेड टू द मामलतदार आनी मागीर आतां ते सांगलें पण एकेन इट वॉज फॉरवर्डेड टू डेप्युटी कलेक्टर नंबर 1 पूण तेन्ना हें सगळें करून आसलें म्हणजे रोड तांच्यांनी दे वर ट्रायंग टू डू द रोड कच्चा रोड वच सोलिंग बी केल्ले तांच्यांनी तुका आमचे फोटो बी सगळे काडून दवरला आमचे तलाटी बायन सगळे करून दवरला देरेपेंत इट वॉज क्वायट शॉकिंग सरप्रायझींग व्हिडिओ व्हायरल केलो पळय तेन्ना इमिजिएटली चौकशी करून मागीर ताणें सांगलें सर यू हॅड कंप्लेन report was filed because I don't encourage all these illegalities in my constituency. I am very, very particular about it. See, we cannot see anga mujhe na aad badman karlene sir. Now I will ensure that action is taken by talking to my honorable CM. I myself will file a complaint and action is to be taken on the Sanjay Bardey for trying to malign my name. Number 1. Number 2, I want the TCP, the Mamladar, the collector to take strict action on this. Because this cannot happen. This is very dangerous. Even follow so much to Rahul Kel anga कोण accident जाऊ शकता anga गाडी थांबू शकता even a two-wheeler cannot control forget four-wheeler so it is very we should not encourage these things and I am telling all the authorities over here TCP is on Mohammed please take strict action on this and I won't rest to peace unless and until strong action and now see the file was moved in 2017 I can't answer why the file is stuck there the authorities, the bureaucrats should move the file, no? आम्ही प्रत्येक आमदार अर्को तांचे फाटल्यान वतलो आनी आमदाराक काम काय ना रिपोर्ट वॉज फायल्ड बाय द तलाटी इट मूव टू द मामलतदार डेप्युटी कलेक्टर नाव आय एम 2017 why took 2 years almost for not action I can understand based on the complaint received from the villagers our talati inspected the site and accordingly she filed a checklist report to the office of the Mamlatdar thereafter then, based on that report, we have filed to the Deputy Collector Office dated 31/10/2017 and presently matter is pending before the Deputy Collector Office for evidence purpose. Matter was reported in Goan news. Also, we have received intimation from our Honorable MLA's office saying that alleged hill cutting has been carried out in property bearing survey number 96/8 at Ukasaim. So, after inspection, we found that this is a steep slopey land having slope of about more than 20%. So as per section 17A of Town and Country Planning Act, that is prohibition of cutting of hilly or slopey land or filling of low-lying land. In this case, it is slopey land or hilly land. So whoever executes construction or whoever undertakes construction or development of the hilly land, so there is a penalty. 17B, it is a penalty for contravention of section 17A without obtaining prior permission. So that is why another letter will be sent to the local authority because it is under the jurisdiction of Panchayat. So Panchayat has to act upon the illegal development. हांव सरपंच उकासाईम पंचायतीचो तेन्ना हांगा हिल कटींग जाल्लें आहा आनी आमची रोड केल्लो आसा इल्लीगल आमकां कांय खबर ना जेन्ना TCPन जेन्ना आमकां विचारलें तेन्ना अशें कितें आनी फाटी हेजेरूय येयल्ले रिपोर्टर येवन तेन्ना सराचें नांव घाण केलें सगळें इल्लीगल हें कितें आहा तें आमी TCP कडलो रिपोर्ट घेवन फुडें कितें आहा ती फॉर्मेलिटी करता ओके बट 2017 जर हे हिल कटींग जाल्लें न्हू तुमकां नजरेक येवकूच ना आतां 2020 चालू आहा रोड 2017 आमी ओपोजिशन आसले कितें रुलिंगान कोण आसले तें आमकां खबर ना तेंच्यांनी कितें केलां बीन जाल्यार आमकां खबर ना कित्याक पंचायतीक कांयच येवंक ना